constituency. Place Shibuni Chairman Bapaniyat, Gregation Alam, I Badan Methodios, Badi MLA, Badan Burong, Joko constituency, Kejongi, Place Shibuni, Ibn Tayana, Mandan Rengkat, Gregasi, President Ramba, Joko constituency, Bobomel, Arki Belong Secretary, Candidate Badan Burong Sri Mas Harli, but baru kini kiri Ramba dan bejer kertai nomor tentu itu pun. Tambah kerpang ini kipai ba ngaso banjau umat bengi begini kinong kersian ki besisyan ki babat skem nela kacong benong rem pia mikroi kat ni ergasi angni garu ripeng mikela sengwo thambang Cina hause oi kita ba ngayale na master constituency snow kinja snow kunset bandan nanti marwai lamelen menayat tingkat bagi nadu arazar khatra lele apakah parti ke idon kam yang ngahante ngahap dan penkok iladi banle banapa banya tu yabi kay ka mga snow pala kalomba ka nang start constituency ka bagi breu ki kren ndam sing show menta ki sing kila media na kren natib syai kedar la daw nong bo nong thau ibet pada ka jingira plan jauh ni MLA jong ka Maushidor constituency ka senda uai ka jingir syane nga ban penklan ni ka party han nong start kalama jauh sing kan sa kawe at arsa tare mga kerpat ni kinong syane nangina Maushidor constituency buo kakajing duay na kabentara jonga kabajarjar krenlem ni kibahay ni basen bagi parlok ki parjor ki badan tayo ng stone constituency housing lingkod nang ito ko isuko kasul jonga plaset nadanggan ki biting makahapan be andre lingkod na siya ang kren kumbi macipin kenmao yang dikatakan akabadan ukla padukada kaya niya ukada ruang ba uklang udai ruang siang uklang uklang udai bercerna kiannya kini berawal ya dia kesenang katau numalut sekesenang katau ya syok hadu bara lulu hipum kendrai hadin nangka nomor kiannya kini ladan bakkan di bancaktian bisyar mausing ubri musim jong kehima jong merat Pakai gebong sing lele, ular rai temrem ya ukla, ubatit ba uklang dengan berjernam, ubatret penyanya baru kadar. Kinong kersan jong ke HSPTV kimdei ki kada, kimdei ki kla, kidei ki nong bisa, kidei ki sing, bat pi kidei ki sing, kibadei ki nong bisa, wat nong ngap, ya ki kentin, kenok, kentok, penjak burong, ya MLA, ya ke parti, kidei ki nong bisa, bat scam lagi jong ki nong rem, magang ya kenok, ketok, iwe, repi penyeng scam, bat arti sao terik, kelama ke jong singru, kan kawe biang na Maushidor, housing, oh ki ben ki kenok, mi berbor bercebab, ngayon ki jingtok, jong ki grup, jong ki parti, kumno ka kom badari tiling do kam snow lerai kadai maka gladon ti banyak penjok yu barat bitu ka kren ik jadin riu kadang nut mo ban kren chapam ka bordar issue padba kanya to ipidang pasay ubaran itu dios u MLA jong ka Maushidor udah member jong ka bordar committee bat kata ka jingang no ka por pengawan ban pensay yu padba wapipin kersyani ka party kinang banginyo ban kren ya katay ka jinge ka bangi lingkrang nga ka bordar bangimpat ka ko disab so buram balit ko kini member sa committee nang daw nganong kito ki party ko penki ya reservation policy aba khotya ki ki committee ki puan uto ba heting up ubale kanya krenta nga ki jagayo tang ya committee puan ubare ni jo ute member jong kata ka committee kini man so sarong ko kinong Maushidor housing kay election embassy kay district council nalajupan kan mau yupi nadu arazar khatra abang wan sekish naung kithaw jong bi ban panchayat ka district council kari kaye darbar korbar yupi
Hakabang ila yo ang snem jajak ndai sa sanbuat. Hadir pinya lajat ti sarkar kare. Hadir matlab pinya so berkari India namar bale. Nidai ke jajan dia kepada nama kejauhan. Nidai lah berkomrat pindah ubat siapa boter. Nidai lagi jauh kiri di doser. Ban nidai kan lega buat kebekertam. Ban yada ini ban ayo yang mulai. Balada play kelat kelenti ngalaji keren bagi baret. Ada mengamu masarli. Nijab sisa ketika kelenti. Kaneka amendment ke bersispa artisan. Ban penjelan bor biang ya ke seksual. Ngalaji amai baret. Dan nijab ni remru. Nidai kan penbor. Ya ke sarkar jelah. Baka sarkar kini. Bahkan penkuk bor biang ya ke district council. Namar. Kya yang ni ke district council. Badminton ke bawah juga schedule, mereka cikut tu juga sarkar India, anda nilai yo yang ke jauh ke jelah, ke ibu kelale, ke penduduk yang ke Karara, ke penduduk bawah juga district council, umaya juga kerap penduduk itu kipor, ulang ke cikdan juga Karara, ke penduduk bawah juga ke stik berniaga, yang ke jatuh ke jongi, nama Yui Syai Kedar,